isonto ophume kulona phuma nasey'ndabeni zakhona phuma angithi awusasonto nathi usuloku usikhomba ukuthi osonta nathi phuma ey'ndabeni zethu waphuma zakwehlula phuma-ke zona phuma esontweni ongasangeni kulo ungayikhuluma into zesonto wade usonta phuma-ke ngithi waphuma phuma nasey'ndabeni zakhona asifundi ukuze kuthusa ukhuluma ngathi lapha phambi kwabasaladi la usukhona mawuphuma esontweni uyaphuma nasey'ndabeni zakhona uyaphuma nasesakhiweni sakhona uthi simbi uyaphuma nasemfundisini wakhona obhorayo uyaphuma ngoba khona ababhorela kahle. Hayi wengane zakwethu ngiyathemba uzibonela ividiyo esisukhuluma ey'nkundleni zokuxhumana abantu abaningi ekade basola ukuthi le video ekhulunywa ile nsizwa yomfundisi ibhekise ngqo isonto ophume kulona ibhekise ngqo kumsakazo Ukhozi FM uMC Tjatha isibatshaza kwasakwanongoma-ke laphana-ke insizwa efake le video umthobisi uJobe owakasithole. Baningi wengane zakwethu abakhomente kule status ebesifake le nsizwa laphana kuFacebook evuthayo emabhodeleni ukuthi likhweze ekhanda impela kuye uTjatha. Ntokozo Dlamini wanongoma uthi konje umsebenzi wakho Jobe ukuxova siyazihlela ngicela ukuthi zincokolela laphana-ke le nsizwa-ke vele ubhenga imbongolwane uthi thunyiwe le nceku wasefaka amakhanda akhombisa ukuthi-ke uyahleka laphana. Baningi kakhulu wengane zakethu lungelo sithole ukuthi zikhala ngqo uTjatha laphana-ke enter exit uthi nakhuya nangoko uJobe wasebhayibhelini esimaziyo ngokuxova naye futhi ngicabanga ukuthi bekade zinokuncokolela sami-ke yesa ngiqulunga ukuthi abayeke umfowabo ngobe sasiyibona le ntshebe engaka abaphume kuye esaphuma kibo. Jesu indodana kaMariya uthi uqinisile kodwa uTjatha akayeke lesidina sakhe libegxeka laphana wasekhuluma amanye amagama. Wengane zakwethu baningi abantu abathe kuphawula kule posti ekade ifake insizwa uJobe umthobisi umfokasithole. Wena ngakuthina kwakho ukuphawula mayelana nalolu daba asivele hlanga comment section ngizolwakho uvo ngalolu daba.